Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira, uri mu bice bigiye bitandukanye, reka nkwifurize kugenda ugira ibihe byiza. Kuva ku munsi w'ejo nibwo haje kuba hagenda hasohoka amwe mu magambo akomeye cyane yaba ku butegetsi bw'Kinshasa, bagendaga bavuga ku bihano byafatiwe uwahoze ari perezida Joseph Kabila. Joseph Kabila muri iki gitondo abyutse atungura isi yose, dore ko aje kuba agenda atangaza ku bihano Amerika ndetse n'agasuzuguro igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kuba kigenda kigaragaza ko gifitiye bamwe mu bayobozi baba abo muri Afurika ndetse n'ubw'isi muri rusange. Joseph Kabila rero adaciye ku ruhande akaba atangaje amagambo akomeye cyane tugiye kuba tugenda tugarukamo muri iki gitondo. Vuye ahangaha kandi ndahita n'ubundi nkomereza hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sultani Makenga mu ijwi riranguruye atanze message ikomeye cyane ku barwanya AFC M23 ndetse na bamwe batayishyigikiye. Ngira ngo nyaboneka Perezida Antoine Felix Tshisekedi, iyi navuga ko ari bombe yongeye kumuturikira mu maso yiwe, cyangwa se bombe yongeye kuba igenda iturika, ndetse n'ukuri gukomeye cyane kongeye kuba kugenda kugera mu matwi yiwe. Turazi kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha nerekeze ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Muri Uvira ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane, nyuma yaho umujyi wa Uvira AFC M23 baje kuba bagenda bawuviramo. Ubu ibintu bikomeje kurushaho kuba bigenda biba bibi umunsi ku wundi, ari nako nanone hano mu mujyi wa Uvira abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane. Turazi kuba tugenda atubigarukaho. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi ngarukire mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda aho hakomeje kuba inkuru mbi cyane. Igihugu cya Uganda cyamaze kuba kigenda cyirukana abimukira ahangaha. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri aba bimukira baje kwirukanwa mu gihugu cya Uganda, cyane cyane aho baje kuba berekeza mu bihugu byabo. Nabahe niyihe mpamvu baje kuba bagenda birukanwa? Turaza kuba tugenda tubigarukaho nabyo gatanu kuri gatanu makuru yacu. Ngarutse mu gihugu cya Kongo, ndaza kuba ngenda ngaruka ku myigaragambyo hano mu gihugu cya Kongo iteguye. Ni imyigaragambyo irareba iki? Byose nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu butumwa bukakaye cyane asubiza kuri Amerika yamufatiye ibihano. Ibibazo bya politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongereye gufata indi ntera nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ibihano wahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila. Ibi byakurikiye n'ubutumwa bukakaye yanyujije ku rubuga rwe rwa X, cyangwa se rwa urubuga nkoranyambaga, mu gihe ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi n'ishyaka rye rya UPDC bwahamagaje imyigaragambyo yo gushyigikira iki cyemezo. Ku munsi w'ejo tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2026, Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije ku rwego rwayo rwa FCAC Officer Foreigners Assistance Control yatangaje ibihano kuri Joseph Kabila, imushinja kugira uruhare mu gufasha ihuriro rya M23 AFC rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ni ibihano bikubiyemo gufatirwa imitungo ye yose yaba ifite muri Amerika, gukumira ibikorwa byose by'imari bifitanye isano nawe, gufunga konti n'imikorere n'ibigo by'imari byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byaje mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, aho ihuriro rya Alliance Fleuve Congo
rirwana n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo n'abacashuro. Inyuma y'itangazo rya Amerika, Kabila yahise atanga ubutumwa bukomeye agaragaza ko adashyigikiye igitutu cy'amahanga ku gihugu cye. Yashimangiye ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikwiye kwigenga mu byemezo byayo no gukora cyangwa se gukomeza imiyoborere yayo. Yagize ati, mu magambo yanjye ngize nti umunsi Repubulika na Demokarasi ya Kongo izayoborwa n'intwari mu bunyamwuga mu cyerekezo cyiza, nta mbaraga z'amahanga zishobora gutegeka igihugu cyacu cyangwa se ubushake bwacyo. Kabila yakomeje ashimangira ko ibihano bidakwiye guca intege abanyekongo, igihugu kigomba kwihitiramo icyerekezo cyacyo. Afurika igomba kwigenga ku gitutu cy'ibihugu bikomeye. Yanahakanye ibyo ashinjwa byo gufasha AFC M23, agaragaza ko ibikorwa bye bifitanye isano n'uburenganzira bwe nk'umunyekongo bwo kugira uruhare mu gushakira igihugu cye ibisubizo birambye. Ku rundi ruhande rwa leta iyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ishyaka rya UPDF ryatangaje ko riteganya imyigaragambyo i Kinshasa igamije gushyigikira ibihano bya Amerika gusaba ubutabera kubashinjwa guteza umutekano muke mu butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kugaragaza ko kandi ubutegetsi bushyize imbere amahoro n'umutekano. Ibi bigaragaza uburyo ubutegetsi buriho bushyigikiwe uruhare rw'amahanga mu gukemura ibibazo by'umutekano bitandukanye n'imyumvire ya Perezida Kabila. Irengera ubwigenge bw'igihugu, ikibazo cyateje impaka ndende mu gihe imbere hari ababona ibihano nk'intambwe yo guhashya abakomeje guteza umutekano muke. Ibi kandi bikaba bifatwa nk'igitutu cy'amahanga gishobora kurushaho guteza amakimbirane ya politike mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi, Kabila amaze iminsi agaragaza mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane i Goma aho agaragara. Yavuze ko yagiye gukurikira ibibazo by'umutekano mu gutanga umusanzu ku bushakashatsi kubashakira ibisubizo. Gusa umubano we n'ubutegetsi bwa Kinshasa wakomeje kuzamba, by'umwihariko nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igihano cy'urupfu muri 2025. Iki kintu cyazamuye ubushyamirane bwa politike ku rwego rwo hejuru. Amerika ikomeje kugaragaza ko ishaka kugira uruhare mu gukemura ibibazo bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari, aho yanagize uruhare mu biganiro by'amahoro hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri 2025. Nibwo bimeze bityo, hari abanenga iburyo Amerika ishyira igitutu mu bihugu bimwe kurusha ibindi, itavuga rumwe ku bikorwa by'impande zitandukanye mu ntambara, ishobora kugira inyungu za politike n'ubukungu muri aka karere, nk'uko yakomeje kuba igenda ibikurikirana hafi. Bagaragaza ko ubu butumwa bwa Kabila bushobora kongera impaka ku bwigenge bw'ibihugu bya Afurika, bukaza ubushyamirane hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'ababurwanya, gushyira Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu cyiciro gishya cy'ihangana rikomeye cyane mu bya politike. Ni mu gihe imyigaragambyo itegerejwe n'ishyaka rya UPDF ishobora gushyirwaho kongera umwuka mubi hashingiwe ku bizaba bigenda biba ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko ibi bihano bije kuba bigenda bitangazwa magingo aya ngaya, UPDF yatangaje ko imyigaragambyo yayo yo gushyigikira ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikaba bifitanye isano ikomeye cyane rero n'ibiri kuba bigenda biba ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. UPDF yatangaje ko imyigaragambyo yo gushyigikira ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Kabila, ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo,
UPC rya perezida Felix Tshisekedi ryatangaje ko riteganya gukora imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuri uyu wa gatandatu itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu 2026 igamije kugaragaza inkunga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatirwa uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Nk'uko bitangazwa n'iri shyaka, iyi myigaragambyo igamije gushyigikira icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafashwe n'ubutegetsi bwa perezida Donald Trump, aho Kabila ashinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke n'intambara zikomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa UPDC buvuga ko ibihano byafatiwe Kabila ari intambwe igamije kugaragaza ukuri ku bibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya Alliance FEVAMA 23. Iki ni icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano Joseph Kabila cyateje impaka ndende muri politiki ya Kongo. Hari abashyigikiye bavuga ko ari intambwe igamije gukemura ibibazo bimaze igihe mu gihe kandi bitavugwa rumwe hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bikomeza kuba bigenda byerekana umwuka mubi ukomeje kuba ugenda uba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na gatatu. Iki kibuga ngira ngo muribuka yuko ubwo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zagendaga zigifata, hagiye haba ibikorwa byinshi, amaoperasiyo menshi yo gushaka kukigarura, ariko biza kuba bigenda bigorana, ahubwo umutwe w'inyeshyamba za M23 ziza kuba zigenda zikomera kuri iki kibuga cy'indege. Rero kuva ku munsi w'ejo aho iki kibuga cy'indege cyagendaga kigabwaho ibitero, bikaba bivugwa ko hakoreshejwe drone zitagira abapiloti hano kuri Kavumu Airport, ziza kuba zigenda zirasa ububiko bwari buri ahangaha, ndetse hakaba hari n'andi makuru avuga ko hari imbunda ikomeye cyane yari iri ku kibuga cy'indege cya Kavumu, yari yarahasizwe n'abarwanyi ba FARDC, nayo yaje kuba iba intandaro ikomeye cyane, kubera ko ngira ngo mu minsi yashize twagendaga tugaruka kuri zimwe mu ntwaro zagiye zisigara aho amadifesi amwe ya FARDC yagiye afatwa, cyane cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zitazi kuba zigenda zikoresha. Ngira ngo twagarukaga hano muri Kibati mu mujyi hafi n'umujyi wa Goma, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 zagendaga ziri kwitoza imbunda zagiye zisigwa n'abasirikare ba FARDC. Aba basirikare ba FARDC rero n'iyi mbunda ikaba yarasigaye hano ku kibuga cya Kavumu, batari bazi ko inyeshyamba ntabwo zari zizi gukoresha iyi mbunda, ariko ikaba ari imbunda nk'uko amakuru atugeraho yemeza ko ari imbunda imwe mu mbunda zikomeye cyane. Iyi rero mu ntasi za FARDC zikaba zaramenye ko mu barwanyi b'inyeshyamba za M23 nta n'umwe bafite uzi kuyirasa, bakaza kugenda bayigabaho ibitero. Ikaba nimwe mu bice byagiye bituma ikibuga cy'indege kigenda gishwandarara cyangwa se gishwanyuka cyane. Muri aba basirikare 30 rero bamaze kuba bagenda bagwa ahangaha. Amakuru atugera akaba yemeza ko harimo uwo bita kapiteni Niyomugabo Eric, umwe mu basirikare ngo bari bashinzwe controle y'iki kibuga cya Kavumu, ndetse na Platoni Sageti uyoboraga ahangaha akaba yaraje kuba agenda ahagwa, n'abandi basirikare batoya bose bakaba baraje kuba bagenda bagwa hano ku kibuga cya Airport Kavumu. Ibintu bikaba birushaho kuba bigenda biba bibi rero, cyane cyane mu bice umutwe w'inyeshyamba za M23 uri kugenda ubarizwamo. Ngira ngo kuva ibiganiro byagenda biba hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 hano Montex muri Suisse, ibitero ntibyigize bibasha kuba bigenda bihagarara, nubwo bakomeza kuba bagenda batangaza agahenge, ariko kakaba ari kamwe mu duhenge tuba ari utwabaringa, kuko umunsi ku wundi ibitero birakomeza. Kuko ngira ngo twagiye tugaruka ku bitero byabaye hano mu Minembwe, tugenda tugaruka ku bitero bikomeza kuba bigenda biba hano muri Fizi bikorwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, aho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kuba bugenda bwerekana yuko
ibi bitero bigenda biba ahangaha biterwa n'uko ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba kigenda cyerekana yuko ingabo za M23 n'abafatanyabikorwa bazo aribo bakomeza kuba bagenda bagaba ibitero. Ibi rero